Reka nongere kubashimira mwese, reka nongere kubahereza ikaze, ariko nanabiseguraho murabibona neza kuri uyu munsi ndetse no ku munsi w'ejo ntabwo twiriwe tugenda tubahereza amakuru nkuko byakagombye, ariko babwire ngo ikibazo cyari kirimo twabashije kuba twagenda tugikemura gatanu kuri gatanu, tukaba twari tugarutse imbere yanyu rero ngo tubahereze amakuru menshi cyane yibiba bikomeje kugenda bivugwa ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uri kwibaza uti rero ni ibiki? Turahera mu gihugu cy'u Rwanda. Mbabwire ni umuntu bita Generali Gakwerere ari kuvugwaho byinshi cyane, haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse haba no mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari aho gusa kandi turi buze kuba turaza kwerekeza ahantu hitwa Uvira. Turaza kwerekeza ahantu hitwa Uvira rwose, akomeje kugenda harambarara imirambo myinshi cyane y'abarwanyi ba M23 ndetse n'abasirikare barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ntabwo ari ibi byonyine ndibuze kubabwira kandi ngarukire ahangaha Uvira. Turagera ni Bukavu, nituva i Bukavu turerekeza mu misozi miremire ya Minembwe. Ahangaha rwose ngo itsinda ryitwa Twirwaneho, igisirikare cya FARDC cyongeye kugenda kirigabaho ibitero byinshi cyane. Muri studio ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye, muhereje ikaze. Yego, aho ngaho ku butaka bw'icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byifashe bite? Ibintu n'amahoro ku ruhande rumwe n'ubundi mirwano iracyakomeje hirya no hino, abantu baracyagenda baraswa n'akandi ibintu bigenda bisubira ku murongo, by'umwihariko mu bice bigenda bifatwa n'ingabo za M23. Hanyuma hari ikintu kiri kuvugwa cyane ku butaka bw'u Rwanda. Hari Generali Gakwerere uheruka gufatwa naye mu 2023 aho ngaho ku butaka bw'icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yari generali w'inyeshyamba za FDLR, ubu ngubu akaba abarizwa ku butaka bw'u Rwanda. Abanyarwanda bakomeje kugenda bavuga bati ese uyu Generali Gakwerere mu by'ukuri arakorerwa iki? Abanyarwanda bamwe bakomeje kugenda bavuga ngo kubera ibyaha yakoze yagiye akora afite kuba yamanikwa, ariko icyo kumanikwa cyo kikagongwa nuko u Rwanda rwakuyeho igihano cy'urupfu. Hanyuma aho ngaho ku butaka bw'icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wenda hari abavuga rumwe ni FDLR, ariko kandi hari abatavuga rumwe ni FDLR. Aba bose bakomeje kugenda babivugaho iki? Generali Gakwerere yafatwa, umwuka wabaye n'umubi naho uzamuka ndetse umwuka uba mubi hagati ya guverinoma ya Kinshasa ndetse na FDL. Nyuma y'uko uyu mugabo afashwe, murabizi ko guverinoma ya Kinshasa yarekuye itangazo ivuga ko akari agakino ingabo ndetse na guverinoma y'u Rwanda yateguye. Gusa hadaciye kabiri tubona n'itangazo rya FDL ivuga ko Generali Gakwerere yari umuyobozi mukuru w'ibiro FDL ndetse yamaze no gufatwa, yoherejwe mu Rwanda. Biza guteza no umwuka mubi ubu cyo bavuga ko igisirikare cya FDL ndetse n'igisirikare cya FARDC ntabwo bari kuhuza neza bitewe n'uko soriho gato ndumva niba ari ukubera amarezo y'icyo gihugu, ndi kumva amarezo atari kugenda neza. Uri kunyumva neza? Yego, noneho twakomeza. Sorry rwose, amarezo aranze. Reka twongere tugerageze ubundi buryo turebe ko hari uburyo byakundamo. Sinzi niba uri kunyumva neza, ariko jewe ndi kumva, ndi kugenda nkumva ibice, kandi niba ndi kukumva ibice n'abakunzi bacu bari kugenda bakumva ibice. ubwo sinzi n'ikibazo cyane tuhagari ko ngina Sorry, reka tube dukubyeho gato twongere duhamagare
turangirize iyi nkuru y'uwitwa Gakwerere iri kugenda ivugwa cyane aho ngaho ku butaka bw'icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabyumva neza rero ko amarezo yo ku butaka bwa kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko rwose yanze, ariko reka twongere kugerageza guhamagara twumve ni ibiki koko, twumve icyo ubutaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kugenda buvuga. Yego twagarutse mu makuru, niba twumva neza twakomeza. Itangazo rivuguruza iryo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yari yashyize hanze, ariko icyo navuga cyo n'ubundi M23 ikomeje guhigira hasi hejuru abarwanyi baba aba FDL baba abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'abandi bari kubarizwa Bukavu ndetse na Goma. Bagenda bose bahigira hasi hejuru. Ikindi navuga cyo M23 ikomeje gucungiraho n'abarwanyi ba FDL aba Wazalendo ndetse n'aba FARDC bahungiye mu kigo cya MONUSCO. Bano bose rwose M23 ikomeje kugenda bacungira hafi uvuga ati umwe ku umwe usohotse niyongera kwinjira, ndetse paka ibyo kurya ndetse n'amazi byose bishize muri kino kigo, paka mwese mu kwisohora, mwese tuzabafata. Ari nako binavuga ko ushobora kuba ariho uwo bita Omega. Uyu Omega rwose ejo turatangaje ko Omega ahantu yabaga bahageze ariko bakizaho umurambo, birakekwa ko ashobora kuba n'undi uri muri no nkambi, bikavuga no uyu General Omega amakuru aheruka nuko yari yishwe. Byatangajwe ko yishwe, ariko yaravuze ngo ntabwo yabihamya kuko ntabwo yigeze ibona umurambo we, bikavuga ko rero n'umurambo we utarabonetse, indi shuwa ihari isigaye ari yo gucungira n'ubundi muri kino kigo cya MONUSCO. Abasirikare ba MONUSCO bose bagashyira n'ubundi M23 nawe ikajya kuhasanga ikareba koko niba ntawe urimo, wenda ibyo wenda byatuma bemeza ko ashobora kuba yarapfuye, kuko bivugwa ko ashobora kuba yihishemo hano ndetse ari kumwe n'abandi basirikare benshi bakuru ba FARDC bagiye bakomereka, bikaza gutuma urugamba tuba irutsinda, ariko bano basirikare bakaza n'ubundi guhita bahungira hano bitewe n'uko abisanze ariyo mahitamo yonyine basigaranye, haba nk'umuvugizi w'igisirikare cya FARDC mu Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu ngubu niho yararimo abarizwa, bikavuga ko M23 ikomeje gucungira hafi kino kigo, haba usohotse wese iramusaka kandi ngo ntawemerewe kwinjira. Bikavuga ko abarwanyi basigaye mu mujyi wa Goma hafi ya bose ari hano bari kubarizwa. Ikindi aba Bukavu M23 ikomeje kugenda ibahigira hasi hejuru. Ariko se mu by'ukuri wenda aya makuru ajyanye n'uyu Omega ndetse n'uyu General Gakwerere ubu ngubu we uri no ku butaka bw'u Rwanda, reka tuyaveho. Hanyuma amakuru mbona yaciye ibintu ari kugenda avugwa ahantu hitwa mu Minembwe, bimeze biti? Kurasa ku baturage ba Minembwe mu gihe n'ubundi M23 ivuga ko n'ubundi iyi Minembwe igomba n'ubundi akuza mu maboko ya M23, ariko n'ubundi mu gihe M23 ikomeje guhangana n'ubundi bikomeye n'ibitero bishobora turi guturuka za Bukavu ndetse no gucunga umutekano za Goma, birimo biratuma FDL, Wazalendo ndetse na FARDC biba umugono bahera gutera muri misozi miremire ya Minembwe. Muri teritwari ya Fizi rwose abaturage bakomeje kugenda batikira ari benshi nyuma y'uko n'ubundi makani kaguye, ndetse n'abandi benshi twirwaneho rwose irimo iragenda isukwaho umuriro n'igisirikare cya FARDC. Nanjye mbona amavideo mato yagacicikana mu magurupe ya WhatsApp, igisirikare cya FARDC kiri kurasa gihereye ku nka, kiri kurasa ihene, kiri kurasa intama, nta kintu na kimwe kinogera gisiga, kimwe cyagera kinjira mu baturage kirasamo urufaya rwose rwinshi cyane.
hanyuma se twirwaneho n'ubundi birazwi ko bariya ari abaturage nuko bafashe umwanzuro wo kurwanya leta ya Kinshasa ngo nyuma yuko bari babonye ibintu bakomeje kugenda babakorera. Iri tsinda rya twirwaneho muvoma riri kugenda rikora nizihe ko duheruka zivuga ko zitazongera kwicara hamwe ahubwo zigiye gukataza zikongera gushaka uburyo zakongera gufata ibice byinshi bigize iyi Minembwe. ahantu hanini cyane wenda ikintu navuga twirwaneho yagezeho ni ugufata umwe mu misozi miremire ya Minembwe inafasha bano baturage kuba basubiza inyuma FDL ndetse na Wazalendo FARDC ndetse n'abarundi bose barabagaba ibyo twakwita nk'udutero shuma cyangwa se ubwicanyi baraza mu buryo bw'ibanga abakarasa n'iminota nk'itanu leta bongera bakirwa kuko n'ubundi iyi Minembwe irimo abaturage benshi kuba baza bakarasa ku ruhande rumwe ni FARDC Wazalendo ndetse na FDL ariko n'ubundi birangira twirwaneho yongeye birukanyije ariko baba bamaze kwica abaturage barashe inka zabo ndetse bagiye banashimuta amwe mu matungo y'abantu baturage b'abanyamurenge. Yego, reka ibyo nabyo tubiveho rero twerekeze ahantu hitwa Uvira. Intambara iri kubera Uvira ngo ikomeje kwica idatoranya haba ku ruhande rwa M23 ndetse haba no ku ruhande rwa FARDC. Uvira ngo hakomeje gutikirira abasirikare benshi cyane ngo ititavuzwe ni ingabo z'abarundi. Bimeze bite? Iyi Uvira imirwano iragenda hari ariko icyo nabwira abadukurikiye nuko ntago imirwano iri kubera mu mujyi wa Uvira. Ntabwo imirwano iri kubera mu mujyi wa Uvira, irimo irabera hafi milimetero 40 barimo basatira Uvira. Ntabwo baragira Uvira ko muri ibyo bice bya Ruvugi niho imirwano irimo ari kurumva n'ubundi gahunda no gusatira umujyi wa Uvira. Ariko n'ubundi ibi bice uyu mujyi wa Uvira uri gato cyane hafi y'umujyi wa Bujumbura. Nahubira ko imisozi yose ikikije iyi Uvira ibarizwa n'ubundi mu bice biri inyuma gato ya Kamanyura haba Ruvugi hano hose n'imirwano ariko nahubira ko kuri ubu ngubu M23 imisozi yamaze gufata yose yitegeye Uvira ndetse iyitegeye umujyi wa Bujumbura n'ubundi ubarizwa hafi n'ikiyaga cya Tanganyika. Imirwano iragenda iba umunsi ku munsi ariko igisigaye M23 ni ukumanuka igahita igera Uvira. Urumva ni ibirometero bigera kuri 40 ushobora kumva ari byinshi ariko ku barwanyi bafite ibikoresho bafite amamodoka ndetse no kuba bamara gukura bano barwanyi ba Wazalendo bari kubarizwa muri ano mashyamba agiye atandukanye ya Ruvugi ndetse hafi gato n'ubundi y'ingabo z'abarundi n'ubundi ziri kubarizwa hano Uvira hafi ya zose izatsinzwe Bukavu izatsinzwe Goma nabura ko ari hano ziri kubarizwa Wazalendo ndetse na FARDC bari abasirikare benshi bigatuma iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse bakomeje kugenda bafatanya bakomeza kugenda bagira ubwoba bwinshi bw'uko M23 iramuka ifashe iyi Uvira izayitandukanyije igisirikare cy'Uburundi kibarizwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na backup yashobokaga ndetse n'izindi nkunga zose. Ndetse barakubwira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko kino kibuga cy'indege cya Bukavu gifashwe yakoreshaga ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ino Uvira yafatwa byariciye neza umurongo aho zaba intwaro Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaguraga zaraga mu burasirazuba zose zaba zakunyura i Bujumbura. Kuri ubu rero bakavuga ko iyi Uvira iramutse ifashwe byose byabirangiye kongera kwambutsa intwaro byazagorana cyane ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo ndabyumva neza, niyo mpamvu hakomeje kugenda hameneka amaraso menshi cyane. Imirwano iragenda iba ari myinshi ariko icyo nababwira cyo ntabwo baragira muri Uvira neza kuko iyi Uvira irimo abasirikare benshi b'abarundi. Urumva ni ku mupaka baravuga ati turavuga dutakaje iyi Uvira turaduturanye n'umwanzi M23 kandi abasirikare bacu ibyo bagiye bakora bagiye bayirwanya irazwi. Ntabwo wakwizera ko izi nyeshyamba
zitagira amategeko zigenderaho ziramutse azifashe Uvira ashobora no kuba